Мирового тэквондо вручает президент Таджикистана сертификат восьмого дана. 우리 사람은 태권도 발전에 공로가 기대함으로 우리 수련하는 2012년 9월 18일 우리가 강원시 جناب عالی پرزیدنت محترم ما که همزمان پرزیدنت کمیته ملی المپیک تاجیکستان هستند برای خدمت‌های مناسب در رشد تایکواندوی المپیک با سرتیفیکات دن 8 کمربند سیاه دن 8 قدردانی شدند. همه چیزاشون نوشته شده است و ما اینا حتما فکر میکنم که در فرصت مناسب به جناب عالی حتما میرسونیم. 또 다음에는 우리 위원장님께 국회의원장 강원시 위원장이 수여하는 수여를 하겠습니다. 특별히 DBD 디렉터가 이건 강원복 является сертификат председателю поделка комитета 단점 영예 육다 타지키스탄 알릭소 네마토브 이 사람은 태권도 발전에 중요한 역할을 우리 여기에는 2012년 6월 18일 국회의원장 강원식 نه به خاطر اونه که من رئیس کمیته هستم، این به خاطره که من پرزیدنت فدراسیون تایکواندو به تیف هستم. یکی همین کمربندو در خونه نمونه کمربنده، چون که کلینو میتونن یکم برای جمع کردن استفاده کنن.